Ebana abasani biwanyu muri akarere bazo biteguye kuko tuzobafuta hamwe bibagirwa yuko habaririmbyi bo ngaho muri akarere bahari. Rero nabasaba no ko kwipanga neza kuko inoje arafuta na suprema arafuta ejo n'abapfuye bazozuka kabisa iyo gahunda rufise cyo cyatuzanya no yabazuba kuri muze muri benshi kudushigikira ushikiye no mutama hano ariko arifuza guteza imbere umuziki wa hano musaka zo harimo n'abandi baririmbyi bantu nibyo bari nabo muze kubatera intege n'abaririmbyi banyu turifuza ko nabo bazobona urukundo rwanyu kugira ngo babandanye umuziki ubandanye waguka babandanye uba munini cyane baze ko icyo basezeraniye ejo ari isho nziza mutigeze mubona imbere y'izo mwabonye zose Mushikanga imbere arabise ni tatuwaje ngo ya Linoji Umbokuri siko none arabise tatuwaje ya Linoji Umbokuri bako barabibona basi muko murabibona barasa cyane abafotografi muko barafotora ndakajya kantu yanditse ko Linoji sinzi neza yuko muraza kuyibona ijya tatu imeze neza cyane gose nkanje nk'umuririmbyi bahaye cyubahiro cyo kwakira Linoji ndumwe mu baririmbyi ndibaza ko atazokwakirwa nabi kandi azoba yakiriwe n'abantu bazi ibyo barimyo bazi umuziki wariwo. King's family Burundi. Ubundi rero bikaze Linoji bikaze management yiwe na manager wiwe na promoter bikaze nabuze mutama Rogatien umuryango wiwe bikaze abaririmbyi tugiye gukora muri kino gikorwa kidasanzwe Eddy Kamson ndetse n'abandi bose basanzwe bari mu bibanza bitandukanye ndavuga Promu ndavuga Richmond ndavuga Barboy ndavuga Olaveste n'abandi bari hano tugiye gukora kino gikorwa ndabasabe mukomere amashyi cyane. Amahoro iterambere n'umuziki mu karere kacu ka Rutsiro twagomba gushima Imana dushobora byose ko byaragira ikaze muri Imana yahenzagiye akaba afise abamuhurumbira twashimye natwe kumutera akamo kandi arakitaba barakomeye iteka ridasanzwe kuba ndi kumwe namwe uno munsi nibaza yuko twifurije kimwe kuba turi hano ariko ntibyakunze ariko ku munsi w'ejo tuba turi kumwe nazo ko abahereye muri kano karere bose n'abari hafi yako ko buza kumviriza umuziki mwiza ko buza kuronka show batigeze baronka imbere y'igihe. Rero njyewe sinzi kuvuga cyane ariko icyo nabasezeranya ni uko ejo n'abapfuye bazozuka kabisa niyo gahunda rufise cyo cyatuzanya no yabazuba kuri muze muri benshi kudushigikira ushikiye no mutama hano ariko arifuza guteza imbere umuziki wa hano musaka zo harimo n'abandi baririmbyi bantu nibyo bari nabo muze kubatera intege n'abaririmbyi banyu turifuza ko nabo bazobona urukundo rwanyu kugira ngo babandanye umuziki ubandanye waguka babandanye uba munini cyane baze ko icyo basezeraniye ejo ari isho nziza mutigeze mubona imbere y'izo mwabonye zose. ikintu cya mbere nashaka kwanza mu amashi menshi Rogatien kwanza umutajiri wacu yashoboye guteza imbere burya je maze kuja mu press conference menshi cyane kuva ntanguye umwuga wanje ariko ndavye amadepense abari mu press conference atagira income donc urasohora mugabo nacuba uri kurinjiza uri kuragereza kugira ugeze kuri gikorwa cyawe kandi wongerwa agaciro n'abanditsi n'abamenshi makuru hari ni press conference nico kintu cyo nyine gitwara amara gitewe yagarukana kandi mwese nganda bizi neza ko mzeje ndazi n'umutajiri nta n'umataho ko yaje za kumufata neza kubafata neza hama kandi baza neza gatavye byo kuvuga ariko twebwe nka team Umvukuri imisi yose twama turi muri competition nta kintu
kibi dukora nta show mbi dukora cyane mu gihe Rinoji avuye hanze afite experience yarabonye hari byinshi yabonye hari byinshi yize abana abasani biwanyu muri akarere bazo biteguye kuko tuzobafuta hamwe bibagirwa yuko hari abaririmbyi bo ngaho muri akarere bahari rero nabasaba no ko kwipanga neza kuko Rinoji arafuta arasiprima arafuta abana niba muhari mumenye yuko muzoharwa ko mutaje rero niba mutipanze twe turipanze guhera hasi inyambaro zoba yambaye uririmba byose rero ramuze mwipanze kabisa nitwigera tunuka murakoze cyane aka niko kanya aho gushimira Zosaba yaduhaye igikorwa cya concert iwacu muri Mugere yagutse hama nkanje nk'umuririmbyi bahaye cyubahiro cyo kwakira Rinoji ndumwe mu baririmbyi ndibaza ko atazokwakirwa nabi kandi azoba yakiriwe n'abantu bazi ibyo barimyo bazi umuziki wariwo cyane cyane nka manager wiwe icyo namubwira nuko twe tugiye kutavyorosha ikibazo nashaka kubaza asanzwe yitwa Joba asanzwe mpagarariye ikinyamakuru cy'Igiswahili mu Burundi abarundi n'abarundi kazi benshi bagomba kumenya ibijyanye na Rinoji agire briefing gatoya ibijyanye n'ibiraho ubwo twumva byagenze neza naho twebwe kuri twebwe nk'umwana w'igihugu wagize ngo iyo naho naza ko amavideo menshi yabashikiriye byari sawa cyane experience ikomeye kuri jewe kuko ari ubwa mbere nageze ariko stage zose zirasa ahubwo zitandukanye hagati rero twarakoze nabyo kabisa ahubwo akazi usanzwe dukora umurimi nkamubaza igihe barimira ibigori cyangwa ibiharage nibaza ko wowe niwamenya igihe kigeze ababizi gusanzwe nibaza ko ntuwotubira umurimo icyo umaza ngo ujye kubimika mubaza ko yitwara isuka cyane kubera ko nimba hari abarinzi bandi ugeze kubona hano batandukanye na Rinoji naza ko umurinzi wese afise system na strategy ziwiwe rero ejo utega Rinoji nawe ko nibaza ko n'irya mbere mubonye hano merci hari ikindi merci beaucoup imbere ko turangiza ese ngendo uko nyene hari umujeneri yambariye ati ndakene neza yuko umpagurutse gusa kugira turamukane na Rinoji hariya yuhaguruka benshi bamwiturira ngo ni Rinoji umva kuri sinzi ko yuhaguruka kugira aturamutse ngo baranarasa cyane rwose baramatentire murabona neza umeze neza ubushika ngaho imbere arabise ni tatuwaje ngo ya Rinoji umva kuri siko none arabise tatuwaje ya Rinoji umva kuri bako barabibona basi muko murabibona barasa cyane abafotografi muko murafotora ndakajya akantu yanditse ko Rinoji sinzi neza yuko muraza kuyibona ijya tatu imeze neza cyane rwose Kings fan.